Pişti ku nuçeya ku koma terorista Hamas'e bir plana bist haliya Trump, jibo bidawikirina şere şezeye, u berdana rehineyan razi buye belav bu, İsrail'e niha piştrast kir ku deli Misre serve plane danustandin benkirin. Serok vezire İsrail'e Benjamin Netanyahu, di aksaftineke televizyoni de got ku vi şandek ji danustandin karen İsraili şandiye Misre u hevi kir, ku rehinen İsraili di rojen peşte ji Hamas'e verin berdan. Kesra spi ali Washington'e ji ragihand ku Trump zavaye swe Jared Kushner, u nunere sweye Taybet Steve Whitaker şandiye Misre. Her viha ligori agahiyen ku jiderdore neziki Hamas'e hatine belavkirin, kom plan dike ku nuneren swebjine Misre da ku beşdari van danustandinan bibin. Ligori raporen hatine veşandin ev danustandin biryare ku roje yekşeme pençe çotmehet sezde çotmehe dest bebikin. Herçen cihe rastin hinne hatiye diyarkirin. Kebulkirina beşek ji plana aştiya Trump ji aliye koma terorista Hamas'e ve tevi nezelaliyen ku tedehene heviyen ji bo aştiye li şezeye u berdana rehineyan zede kiriye. Divivari de gelek reberen cihane u her veha sekretere giştiye neteveyn yekbuyi ve buna derfetek jibo aştiye li rojilata navin peşvazi kirine. Disayeten dawinen beriya dema ku seroke devletin yekbuyi Donald Trump jibo kebulkirina plana sweya bist hali dani bu, koma terorista Hamas'e daxuyaniyek veşand u razibuna sweya jibo berdana hemi rehineyn İsraili u vegu hestina reve beriya sezeye jibo şandeyek Filistini ya teknokraten serbik swe ragihand. Di pevajoyek ku de ligori li hevhatina neteveya Filistine u bi piştkiriya velaten Ereb u İslami vere avakirin de ragihand. Hamas'e di daxuyaniya swede her viha zede kir ku ev amadeye ku bireya navbeyn karan tavile bikeve danustan dinanda, ku hurguliyen pirskireken ku di planede hatine raberkirin le kolin bike. Lebele ligori hin çavderen navneteveyi, di daxuyaniya ku jihela Hamas'e ve hatiye dainde suya dike ku hin nezelali hene u bi taybeti, ne diyare ka Hamas'e çektanin kebul kiriyanna. Serokvezire İsrail'e Benjamin Netanyahu di peyameke videoyu de, behsa plana Donald Trump ajibo avakirina aştiye li xezeye kirugot, İsrail liber destkeftiyek pirmezine, ev mijar hinne hatiye dawikirin, lem bi hemu heza xweli serdixibitin.